Kublaya pigi progi parajor baro ke baju sung tanat besngap ya ke video ha ke nang channel. Bat ke kubor ke basngau tanat kamtam na ki fans jong anasar ki fans jong Ronaldo kadai basaj senpat ngin sayu ibiang ya Ronaldo bu mi madan na kamta ke Al Nassr. Henry kata kadai setat ha ke ke sisjan ka khat sautrik mentab na Februari ha ke por khatwe baje menmit ha ke jingilekai ke Al Nassr Persia ke Al Fateh ha ke Saudi Pro League. Namar kat kumbi kubor leong ba Ronaldo hadin bela job ya ke jingale ya ke kes Persia ya ke Saudi Public Fund Investment. Kum taru hak ba baro ki nong tre juga klub Al Nassr ki bala syak pending dan ki bala syak pendu salary lagi bun benai. Henry hak ni ke jingale jong Ronaldo mentah baro kitu ki nong tre juga klub Al Nassr ki bala syak pendu telop lagi bun benai mentaru kin sayo biang ya ke salary ke jongki. Hakba Ronaldo la boykot ban mi madan hadu asin na kamta ke Al Nassr. Hak jile kai Persia ke Al Riyadh bar ka jile kai Persia ya ke Al Ittihad. Watla hadu asin jile kai klem ke jing don lang jong Ronaldo ke klub Al Nassr klayo ke jing job bar asin. Henry kat kum ki kebor la ong pat bah hak ne ke jile kai ke banwan jong Al Nassr hak Asian Champion League 2 Ronaldo un ami madan satya. Henry Ronaldo usami madan pat na kamtak Al Nassr setat hak jingilekai hak Saudi Pro League hak ni kamit singi sajan hak por khatwe baji menmit te halor kan ne jing mi gi kubor ba Ronaldo ladon ke jinga per jingmut bar ka Saudi Public Fund Investment kabadon ke jinga per jingmut kadai namar bagar kom bay pisa jong ka Saudi Public Fund Investment ke ya per hapdeng ke Al Nassr bat ki wepat ki light ligi klub ki ba klan bor ha ka Saudi Pro League bat ka dawhi kadai ke jing sngo Persia jong Ronaldo ka Saudi Public Fund Investment ha ka ba yaper kerkom bay pisa harkom thit player nah hapdeng jong ki light ligi ki wepat ki klub bat ke Al Nassr kata kum ke Al Hilal ke Al Ali Al Ittihad bat ke yaper na pring ki light ligi klub bat ke klub Al Nassr ha ka ba Ronaldo la boykot ban mi madan ha ka Saudi Pro League hadu asin te halor kan ne ke jing boykot jong Ronaldo ke Saudi Pro League ke balang miru ke jing keno lagi babun balang balada Ronaldo un mino sisa ne ke Saudi Pro League bakat no kan hirdor kan ne ke Saudi Pro League klem ke jing don lang jong Ronaldo hak ba menta sauton cross ulam mi sekmat ban pensngau ya kan ne dak ba ulong balada Ronaldo un mino ne kan ne kalik lashai lach sngi katno kan sa hirdor hakbat dehi Ronaldo bala penpau ya kan kalik hakaleng ke perthai klem ke jinglej pen penso jong Ronaldo sya kan kalik bun makim tip ya kan kalik mensyua kim jupe ya kan kalik mensyua henre di tat hadin ke jinglej jong Ronaldo sya kan kalik bakaleng ke perthai kesdang man petka ya ke jinglikai ke Saudi Pro League ki bom jubna ki bom jutip menaru ya kene kalik ridai setat ke jinglej penso jong Ronaldo sya kan kalik baki pajba bebun na keleng ke perthai ki kwa ban pejkai tang na kadau ke jingdon jong Ronaldo ha ka Saudi Pro League nangta namar ke jing berniam jong Ronaldo balda kamdon ke jing penbej lane ke jing penkela kap Saudi Public Investment Fund na kaling jong Ronaldo un samino na ka Al Nassr na ka Saudi Pro League hadu bakut kane ka ayom katahau benajun haka pagi kubur kila kamru ban na kaling jong David Beckham ubali utrai jong ka klub Inter Miami kabadon Messi mentah ki kubur kila kam bau David Beckham donru ya ke jing angnut pan wan ralang ya Ronaldo haka juga klub bat Messi syaka klub Inter Miami bat yul sekan jayu lada kan ikan urlong sisa lada Ronaldo bat Messi ken yale kailang haka juga klub haka juga tim haswa begini ki arngut kirang lekai football beken saitam hak perthai ken syong thajno sendon bat kan ikan degaru kawe ke jing angnut jong ki babun balang ban yu ilang ya Ronaldo bat Messi beken yale kailang haka juga klub haka juga tim te ya ka menta tungun sepet haka ni katayo haka sinsejan ka ba Ronaldo un sami malan biang nagam ta Al Nassr haka Saudi Pro League haka por khatwe baje menmit Persia ek Al Fateh haka ba Al Nassr menta kadang duna satang sipon ya ka Al Hilal haka Saudi Pro League bat ka jing angnut jong ka Al Nassr pan kur trofi menta ka yom haka Saudi Pro League ru kadang don ni ka jing kermen
namar kaduna tang sipon yak Al Hilal haduk kani kapor baplaj jakani ke video tengin sepet hakini jinglekai kiban dangwan lah to ke Al Nassr kalan empat keni ya kedan ka beningkong neka klub Al Hilal bat namar ba ke Al Hilal kadai ke tim ke balak klan lupa bat hadin ke jinglej penyeso Sao Karim Benzema kani ke tim kanang klan Shushu Al Hilal ka kwa bat kinino ya ka trofi ka Saudi Pro League nakti jong Al Nassr ka klatit klaso ya Karim Benzema ha ka last minute ka last moment ka window transfer ubna Januari Henry snebok bat bhabok ngemla bantip mano ban job bat mano ban yakur ya ka trofi ha ka Saudi Pro League menta ka ayom te tongan sepet namar dang bun ke jilekai nang ne Shakmat keblesibon